Lamsogo joto ne dewaisa haini hai daily update private job notification nailene government job inke central job online form fill up bom haike khai system rok naimani rok inke nirok channel bai je phro ne kerengai tonglaidi nirok bom haike daily na update mawi tongnai tabo ke nai nelene private job bom hai pene ro samang khaijanai rok bom haike tong bom hai rok no kisa nai nelene gini rok channel bai je phro ne kerengai tonglaidi tei bom haike daily na update mawi tongnai gini rok ne friends sono bo share khailai de bro bo samang interest khayani tong ha ke bro bo khaima gani ke sengani sekang ni rok no masagranai ni rok 8 pass engai tak madhyamik rokani bagai songwi tong ha ai ke madhyamik fail lengai tong la ha 12 fail lengai tong la ha ke ni rok madhyamik ti 12 ni rok kaham magai pass khayani musugui tong ha ke ang bai kerang di nos ni bisingtwi ni rok exam roi number kaham mawi pass khaimanai khading ke tabo private job notification no kisa nai nelene ke sakri marketing representative experience skill minimum 12 pass pharmacy salary negotiable nightingale healthcare canara so many contact number 8132966132 next job vacancy urgently require one computer operator qualification graduate and one accountant qualification graduate commerce for a PVT Ltd company. Mobile number 7005069522. Take a 9436725963. Next, look chai. আগরতলা একটি রেডিমেড শোরুম এর জন্য সেলস গার্লস প্রয়োজন সেলাই জানা অগ্রগতিকার যোগাযোগ মোবাইল নাম্বার 7005722054 টেকাইছা 9436473727 নেক্সট লোক চাই আগরতলায় একটি ডিস্ট্রিবিউশন ফার্মের সেলস এবং মার্কেটিং করার জন্য পরিশ্রমী ছেলে প্রয়োজন শিক্ষাগত যোগ্যতা কমার্স গ্রাজুয়েট এবং বয়স 23 থেকে 35 এর মধ্যে হতে হবে যোগাযোগ 7085011448 দেখাইছে 9856034506 इनके Tinini sarda notification om haike sokphaiya asuk jaratain inke nirok khanani update mangani musugui tong ha inke nirok channel bai je phron kerengai tongdi katal khongke subscribe khaikai tongrolai dio maike nirok daily na update mawi tongnai inke asuk jaratain jotono hambai